Usaling isang ma ubadayu MP jong katura ulo ong ba ka eleksyon hagam bigre kadai kadak yano upay ba usyanya hakani ka eleksyon kabansalong no syen. Usaling ubadayu MP na kaseng kongres na tura konstituensi u laong ba ka eleksyon chiteng samoy hagam bigre kandai ka eleksyon kabakipay ba jong katay ka konstituensi ken pen iya kadak yano kisyanya banlong kum kinomik mat jong ki hakani ka eleksyon kabansawan. Mencupan kan mau bak eleksyon sting samoi kawan hadirin ba MLA katany ula syajit no kum MP batamai katura na kaseng kongres usaleng ulong ba kani ka eleksyon kadai ka jingshania jong ki pajpa ya ki kartong ki baki imon bat ki shania banyalam kum kinong mikmat thamai kani kam dei setia ka jing khuna pleng ki party Shosho ulo ong ro ba umcukwa bagi parti kecupen bekai ki pajba tang namar badon ka eleksyon. Ulo ong ro ba kamlong ro ka ba itanat ban suburom ni nyukor ki pajba tang suaka port have vote Henry dalakut pat ka eleksyon baro kilong biang kumjo. Usaleng ulo ong shosho ba Paumpadiang setia ya kajing mik khubor ba kajing khun hakani eleksyon steng samoy kandai preng ke NPP kongres lan TMC ulai ban baik bakajing khun menta kanti kandai baik kajing shania upat pa ka ba ode rai lupa yanu kesyan hakani eleksyon kebansawan kumta khadu hi kadai kajing ba kajing shania upat ba ubal de rai lupa kumbalong mentahi ki parti ke balde permenaker tong kilong ke NPP ke bala permena ada kotor minta chande ke beru ke menteri ke kurim jong menteri nang ba rajela nang taka TMC ke bala pendieng ke MDC ke sadiani M sangma ke beru ke kurim jong MLA barim muzin isangma nang ta ke seng kongres kala seida jingjang marak beru perlok bejantam jong usaleng la ban kedeu hangni baya ke kambegeri lami kemada usaleng Henry hadir melojab kum MP batamai ulresain kum MLA. Watlah ke eleksyon steng semua yang kata konstituensi kadang sa mentas tang kum bakat tukan depor. Henry empat la ban ong sekanu kertong ke ban sami namar kadang bun ke parti bernegani kecela ke bakal empat aidak setiara ken se kertong ni em. Namar klempep kindon ki kertong simet ke ban mi ban aireng. Kum malong menta ke BJP keempat pemenas taya ya ki kertong jongka bat ke UDP ke bedang api kerai nak kinong ilam nagaro hills lakin penyieng ne kim penyieng setia hakani ke eleksyon keban salong hakam bekeri konstituensi.